Lanovi doktori! A to su doktor Ludek, doktorica Roza Suzuki, doktorica Zorka, sestra Livodić, doktor Puž, doktor Žule, doktor Kesen, doktor Nuno, doktor Zbunj ili Žbunj, doktor i doktor Redfish, te sestra Opuncija i doktorica koja je, nažalost, danas odsutna. Pa da vidimo njihov kratki programčić pod nazivom Drvo ima srce. Sorry.